abasista bagarishaha batire ebiragano byabo. Abasista aba ebiragano babiterira hakitebe kikuru cy'ekigombe cya Daughters of Devine Charity omuri Mbarara kandi umukoro gwebembirwe Archbishop wa Mbarara Aakidayosiisi His Grace Paul Bachenga. Ntoreka kubusoma icyo nshobora ngwe kifunda niki nemetema tafunda mbishi abasista aba tukumanya kuba kutendekwa bishi barakutunga ngo bije hanuye bagetaro murebo kubara batire muri abazire b'abasista bajwekirwe basimira abana babahabwa kwehaya amagara gabo kwereza ruhanga. Okuhereza omwana ukamuhereza amagara ge yakagahereza ruhanga nicyo kintu kibura omusomo ahabwokuba omwana ruhanga niwakuba yamukwire so kwakusharamu muyahereza ruhanga muhereza ruhanga. This is my greatest achievement in life. I feel so happy. Omutima gwanjye gwatunga ekinturaniye mu magara ganjye so I'm fulfilled. Kuko naraganisaranga ngo niza kumukunda amagara ganjye kubona niza kuba ninyereka abantu abinda abeni nkora nabo abinda avugane buri muntu nimbaganiza ryo rukundo y'uruhanga yanjye. Abantu bo mwanya wo basimira b'ekigombe cya Daughters of Devine Charity habwe mirimo y'entunguka ibakora umwanya wo ikibine cy'abasista aba Daughters of Devine Charity aho biziro umwanya wo nijya nimwe abahikaho mbere ngo haro impinduka mpango munonga ibaresero umwanya wo kandi hariho no guhereza uba kusiya ombantu abitorire umwanya wo umukorogo baguhendirira Archbishop Bachenga ari kushara keke n'abagore aba batungira obusista. 3 2 1 congratulations. Gasha kwa mantini bya mukama na ari waswa ahabwa TV West.